mu karere ka Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano aho umutwe wa M23 maze iminsi wigarurira imijyi yaho. Amakuru atangazwa na Radio Okapi aravuga ko uretse imijyi ya Kanyabayonga, Kayina na Kirumba yafashwe mu cyumweru gishize ngo hejo uyu mutwe wa M23 washakaga no gufata uwa Mbingi. M23 yo iravuga ko irimo kubohoza imijyi kugira ngo itabara abaturage bari mu kuraswa n'ingabo za leta FARDC hamwe n'indi mitwe bafatanije mu gushaka no kumenya birimo kuberayo. Mugenzi wanjye Nina Iradukunde yavuganye n'umuvugizi wa gisirikare w'umutwe wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma atangira amubaza impamvu bafata iyo mijyi. Ntitwahafashe ahubwo twabohoje ivyo bisagara, twabohoje Kanyabayonga, Kayini na Kibumba. Nkuko mubizi leta ya Kongo yagize urunani na FDLR, Codeco, Wazalendo hamwe n'abacangiro bakoresha abo bantu mu gutera bombe mu bantu bacu. Rero mu gukingira ubuzima bwacu n'ubwo abantu bacu twabonye ko byoba byiza tubigije kure. Nukubigizayo rero gushikaho abantu bacu baronka amahoro. Notre population sera en paix. Kubera iki muri ko muri garurira iyo miji muri kigihe? Madame, mais nous devons libérer la population. Vous connaissez là où... Mufaso dutegezwa gutabara abantu bacu. Urazi ko aho abo bantu bari n'igisirikare kidatunganije neza. FARDC, FDLR na Wazalendo na Codeco bica abantu, baturira amazu n'ibigwati, batwara ibitungwa by'abantu. Babonye ukuremwe ufise izuru risongoye baca bavuga ngo uri umunyarwanda, bagaca bakwica. Abantu bose bafite umutekano muke. Nakazi kacu ko gutabara abanyagihugu. Twabirukanye kugira abanyagihugu babeho mu mahoro Mufaso. Ukivuga nyene kubijanye n'abanyagihugu basanzwe. Irubero hari abasirikare babiri bishwe n'abanyagihugu babagiriza gusumira urusaku M23. Bega ntimubona ko muricisha abantu n'abanyagihugu ntibabashaka kandi muvuga ko ari bo mugwanira. Madame, vous voyez des vidéos partout. Mufaso, urabona video zaho duca hose. Abanyagihugu batwakirana akamwemwe, barazi ko tuje kubatabara. Ahubwo ahari ingabo za leta niho hari izo ngorane. Urumva bose bakubonye ukusa uvuga ikinyarwanda bavuga ngo uri umututsi, bagaca baguturira bakakwica. Aho leta iherereye abanyagihugu barihanira. Leta ni ikwiye kubibazwa. Uhereye Bunagana, Kiwanja, Rucuru, gushika Kanyabayonga na Kibumba, abanyagihugu babayeho mu mahoro, baratembera amasaha 28 ku 28, nta unyuruzwa, nta usinzikazwa ubuzima. Ariko ibibera ahagenzurwa na leta nakajagara. Jene akabazo k'amatsiko nashaka kukubaza na burya nayingiye kukabaza ndibagira kambayemo kuva kera. Ndashaka kubaza gute ko Sakariyo yari imaze igihe presque 2 mois bayigwaniramwo, gute Sake bayiretse kandi uko turavye geographique murabona ko Kanyabayonga ari nini, Sakara ga centre gatonya. Hariho impamvu Sake bayiretse bagaca bakonsanta kuri Kanyabayonga. Nakabazo gusa k'amatsiko gusa nashaka kumenya izo bukozi. Urakoze. Sinzi niba abantu bose babajije ko dusoze kuko iminota iraturangiranye. Bo abahoze muri space ntibabaze nkasuka ntago mbaye ijambo. Cyera ko baherekanye bari muri space kandi ntibigeze babaza. Baje kuri finale. Wowe tunarasoje sigaranye iminota mike cyane. Ibyo mbwira Chantal bya Stake muri rugamba gira strategy yayo, hari za priorite ziba ziri hirya no hino. Ubu priorite ya Sake nta nihari kuko Sake muri make strategique marafashwe uko imisozi yose yizungurutse na ntuzarabivuze General Fan wewe yine hamije ko imisozi yose izungurutse Sake irimo M23. Ubwo urumva ari imisozi yizungurutse niba M23 irimo ubwo Sake yarafashwe no gufata karaga centre ntacyo kamaze, nta nicyo kimaze nk'imisozi bafite. Umenye ko Sake muri strategique yamaze gufatwa.
ibyerekeranye hari uwabajije hari umuntu nyandikiye muri DM ko afite contact za Fabien Bukambiza uzazingezeho bizaba byiza. Merci beaucoup, message yatambutse. Ikibazo umuntu yandikiye ministre avuze ati oxygene ntabwo yadusubiza kuri cause proche z'ikibazo cy'abarwandofone. Avantage ikomeye y'ubumwe bwa M23 icyo cy'ubumwe burahari kuko hari na Yesu yaravuze ngo si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez à mes œuvres. Ntabwo œuvres zaba ziri kuboneka turi gushima strategie ikomeye cyane umuntu uzi bya defense na sécurité. Ndakubwiye ko Kanyabayonga yafashwe muri strategie ikomeye cyane tutadetaye hano, ariko mu byumve pe kandi mushime bari abasore mu kazi bakoze. Habwo ibyo wabikorera ubumwe butahari kandi turabusaba ko bukomeza kuramba. Barafatanije bari kumwe, twabonye General Gaceri yarahari, twabonye n'abandi ba officier bakuru bari bahari, bose barahari, toutes les tendances zose zari zihari, ibintu biri kugenda neza kandi bimeze neza. Nayo cause proche z'ikibazo cy'abarwandofone ntabwo ari cause proche gusa, na lointaine nizo zigenda zizana n'ibya proche, nta yindi speciality hari, kandi ikibazo cyose kigomba gukemuka ari uko abarwandofone babonye byanze bikunze ahantu hazaba hari leta bafitemo imbaraga zikomeye cyane pour leur survie no kugira ngo identité yabo ye kuzataka. Ibyo tubihora tubivuga buri munsi, nta yindi solution durable. Solution durable nuko reconstruire de nouveau le Congo kuko yarasenyutse, ubumwe bwarasenyutse, ibintu byose byarasenyutse, tisi sociale yarasenyutse. Ubu ikihari ni ukugira ngo AFC ifasha abakongomani habe kwirukana nepotisme ihari, gusenya iriya leta, kubaka indi leta nshya iri buzabamwo ubumwe n'ubwiyunge na ekonomi ya kira gihugu ibe benefique ku baturage bose. Naho hari uwanyandikiye witwa Nyiringoma, uze gusaba nimero zanjye hot na ko tuzamuhamagare, ibyo wanditse tuzabivugane kuri telefone, umpe preve zawe nanjye ngo he preve zanjye, bizaba byiza. Kuko space ntabwo twakoze ntabwo ariya ntabwo aruko iyo nivo ntabwo nivo yayishobora yo kudestabiliza. Niba ari ibyo mubwire ko onction irahari, ibyo mvuga ntabwo mba byanditse ahantu, nta n'uwo mba mfite uruhande bimbwira, nibindimo nibyonzi no kuvuga ngo kubidestabiliza nubwo wazana imyuka mibi y'abadayimoni, c'est impossible. Mubwire ko oya muhire ndakwemereye uzamuhe nimero zanjye, nta kibazo ntinya, sibyo ari umuntu mwadisita ndabizi neza. Oya muhire ngiye nubaha umuntu wari we wese, n'umusazi n'umuki mwumva uko ari, ngwaye uruhusa. Nyiringoma muhire azaguhe nimero zanjye uzampamagare tuvugane, ngenda gukeneye. Nta kibazo noneho. Oya ntabwo ndi muri urwo rwego, ntawe tuvugana, nge mvugana n'abantu bose. Ashobora kuba afite inkuru ntazi, ntabwo ndi marayika. Sibyo? Ariko niba yabikoze ngo nukundestabiliza, umubwire ngo nashaka ajya mu bapfumu b'Ikanyabayonga, mfite imbaraga zisumba abapfumu b'Ikanyabayonga. Ibyo ntashobora, kandi ababibona ko ntashobora kundestabiliza kuko ibyo mvuga nibyo nzi, kandi ntabwo tubikora kwiyogeza, tubikora kugira ngo bifashe rubanda nyamwinshi, kandi nizere ko benshi byabafashije. Voilà, asante cyane bo. Très bien. Naho ngiye gusoza tuvuga ko independence yabaye uyu munsi le 30 juin, ariko abakongomani baracyakeneye ubwigenge bwa politike n'ubwigenge bwa ekonomi, kandi ibyo byose nizere ko bizaca muri AFC, niho kira gihugu kizagira ubwigenge bushoboka. Murakoze cyane. Kabiri tuvuga ku rugamba ruhari, urugamba rurakomeje, kandi impamvu yo kurishyigikira irahari. Iyo mpamvu yo gushyigikira rugamba nuko hari ubwoko bwashatswe kugira ngo babugire abavagabond, babe banterantera. Babivuze ko buri muntu wese agomba gushyigikira kugira ngo ruya rugamba ruje mbere, noneho refondation ya Kongo na dignité y'abakongomani yongere kubaho. Turashimira abantu bose badufashije, bagiye batwongera ibitekerezo muri DM, activiste Inganji Africa n'abandi ba Kivu Itile. Tubashimiye cyane.
kuba mwabanye natwe. Maître Sengi, Safari, intervention mwakoze, Damien Nomade, twazishimiye cyane Bwiza, tunasuhuza Chantal, abandi bose ba Jimmy babajije ibibazo n'abatashoboye kubibaza, Dada Denise, Sali Mwene, François, Intare ya Kanwa n'abandi bose ba Mutesi, Hobe nubwo utavuze, Koridoro tunayishimira ku kazi ikora idufashamo. N'umuntu ushaka gukora site web ntazabure gushaka abantu ba Koridoro bazamufasha, bafite abahanga cyane bakora za site web kandi bazikora muri cadre yo gufasha n'umuryango kugira ngo communication zijye mbere. Abatabonye ukuntu babaza ibibazo kugira ngo butaha turahari konge dukomante kwa ruriya rugamba rukomeje, tuzasobanura noneho Lubero configuration yayo mu buryo bwa politike naziranye ngabitekereza impamvu zafashe cyane. Nta mwanya tuba dufite kugira ngo tubisobanure cyane, ariko twizere ko presence ya M23 hariya ni n'ugukosora bari abantu kugira ngo bazemere ko buri muntu wese afite